Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuzona ezimnyama i-Orlando Pirates-ke ey'nsukwini ezidlule kusabalele indaba-ke ukuthi umdlali we-Orlando Pirates oyi-center back umbekezeli TLB Mbokazi engathi-ke uyayishiya i-Orlando Pirates eyojoyina i-club elaphaya kwi-Major League Soccer e-America laphaya i-Chicago Fire FC. Impela-ke i-Orlando Pirates ngathi-ke isifinalaziwe i-deal yokuthi-ke idayise umbekezeli Mbokazi ngesamba esemali ewu-51 million. Okuvela njengamanje-ke kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ngathi kunomunye-ke futhi-ke umdlali engase-ke imdayise kulona leli qembu edayise khona umbekezeli Mbokazi. Kubikwa ukuthi i-Orlando Pirates-ke ngase-ke idayise futhi omunye-ke futhi-ke umgadli laphaya uShekgofasa Mabasa. Impela-ke ilona-ke udaba oluvezwa umthombo ongaphakathi kuzona-ke ezimnyama ukuthi-ke uShekgofasa Mabasa naye uyojoyina i-Chicago FC kanjalo-ke nombekezeli Mbokazi. Kuthiwa-ke inhloso ukuthi umbekezeli Mbokazi afike akwazi ukuthi-ke azizwe esekhaya futhi-ke esheshe ejwayele kuyona-ke laphayana-ke i-Chicago Fire FC. Khumbula ukuthi-ke abadlali abanjengo-Lucas Hadebe naye-ke futhi wahamba no-Philemon Masinga beyojoyina i-lead yakhona-ke laphaya e-England ngenhloso yakho ukuthi-ke asheshe ajwayele kube khona umuntu-ke amaziyo abasuka ezweni elilodwa. Impela-ke uShekgofasa Mabasa kubekwa ukuthi-ke naye uzohamba nombekezeli Mbokazi beyojoyina i-Chicago FC yalaphaya e-MLS Major League Soccer laphaya e-America. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.